Gak ada. Bu, ini ngaki. Reng bini. Baan mati kayak telolik mantulik si motor ada berat badan bu. Ialah kun pakun bu. Pakun berlebih lebih ni dinaru. Tapi dia menyetapi saja bu. Aduh dah. Aduh apa? Iya koros cek koros tah. Yang bah telo nyekek dairo. Pokok mun letak asli na duda lebur zakan. Olen maksa aki ngakan ngitek. Ndak. Sudah kadung begini berapa? Takut berat badan naik lagi. Aduh. Laotol badan ya. Dumun jalla terroruan ya. Kero bini gula norok. Bini gula kan norok macam gula anu dulu doror ban lempo koros tak apa jangan ko. Tanya ruah. Ban nyiri lempo koros jangan ko si manteng angko si mau wolong teh dung ko. Tu tahu sading ini kaki bentan oreng. Ban nyiri montero, ban nyiri berat badan toron. Lepas tamburuan sekut lemoros ban nyiri ko. Dah, tahu saya diet ya, mau jemput tampuru. Bener? Wah, jawab. Jadi mbian bini mau ngocak dorong ya mas, engkau motor berat badan di toron, kelemban. Mana biko kondi resep ya? Setengah tahun pemoros biko. Norok ben king daging lah. Ini coba jadi ya. Tamburuan, cet teker, cet menunggu. Bada mobil pada lebat ya ada. Ternyata senteku plat nomor benih. Aduh, bener. Iya. Selir aja. Berarti ya gitu ya. Normal ya normal. Ih normal. Jadi ini aja kikir kangkok. Pikir ke lakin orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh. Para rabu sebutan kula mul jagin. Jadi begitu. Bangkana kula ban panjenengan kaditu sekali lagi menjadi manusia terbaik itu memang harus diusahakan. Betul ya? Wan. Mari ikuti tip-tip berikut ini. Banja kikir kakko ban salah tangkal ban tepak yung kon ban. Wala nama iya ban tangkal ban. Hari bini setiap ribu jenera satu dekan datang di natorot malengko teh kiri. Ban tau kok bajan tedung setiap kok dari kunir lumajang pengajian keng kepurun tar dan aja po salah tangkal dia. Bangko mari di kiri na. Kok kiri kia setiap malah bola. Kok bodoh onjangan setiap kok mari tuhur. Pastai dun sekan lem. Bayi makan baca kikir kok. Kok kikir lagi setia. Imang kan nang. Montai pada iya rewa. Duca kok bunyi lagi nih kikiri. Apa le lagi nih jadi ya. Sek jadi. Para rabu. Lah. Berak kok celaka ngitek mau diberi lah kak. Apa sih ya siaki kok laku kan. Para rabu mbia pada ni serkana sedana ro senam lala ocol badan ya daripada ramah gula makai kebini ocol badan senga bolong te dungko saben tangko senga basengko la toro ja toro lamun la lempo raja iki kelampin montano lemele kelampin hanya jangkon di bese kopi gula datara durama dua apa sap ini kaki ika bala ya ambian gini kemakela araba dabara mamuwai raba dadama ajri yakun pakana ola lem kopur mangganam bian ni kasanggar senam ni babada pengajian ari bagus berarti benih kun merak ngarep pakan ola tapi aktif
Jadi